Sikkelcelziekte is een ziekte die vaak niet aan de buitenkant gezien wordt. Ik noem het al een stille ziekte. Er zijn wel meer dan 100 kinderen op Curaçao die het hebben en in Nederland wel meer dan 1000. Maar je ziet het niet aan de buitenkant en dat maakt sikkelcelziekte zo speciaal. Maar kinderen met sikkelcelziekte kunnen wel heel ziek zijn. En als je dat op tijd maar onderkent, dan kunnen ze een gezond leven blijven houden, blijven voeren. Ik ben kinderarts, ik zie de kinderen graag vroeg, ik volg ze graag vaak en op tijd om complicaties op de latere leeftijd te voorkomen. Kinderen met sikkelcelziekte hebben het niet makkelijk, ze moeten elke dag medicijnen nemen. En zoals ik al zei, aan de buitenkant kan je niet zien dat ze het hebben. Maar als ze ziek zijn, zijn ze goed ziek. Ze kunnen erg pijnlijk zijn, ze worden vaak opgenomen, veel kinderen. En wij hopen als kinderartsen dat een beetje in goede banen te leiden, zodat ze als ze ouder worden naar de internist kunnen en ze door dokters nog kunnen worden opgevolgd. Amita internista, amita hematologo, oncólogo y ahora nos pasamos por sufrir sickle cell também adulto, também via de kinderpolicianos. Coisa também tiki outro, ora nanta adulto, para sobre nos atenção também mais riba complicação por bini na idade mais grande e danke Deus, hoje em dia, ciência assim nos hobby, hoje em dia nos hobby mais comparar com 20 a 30 anos passado e nos mais melhor para evitar complicação bini. Se aceita insistir com o paciente também regularmente se nos para controlar, para usar remédios se tem mister e para sempre saber se tem problema na agudo, com a por bem se nos para a dança. E danke Deus, door die trato de jovem chiquito própria e guia agora na vida adulto e chance que algum dia em poder sofrer sickle cell por viver uma vida relativamente normal e vida grande também na idade está virando mais e mais grande. Também a ciência algum dia tem se dilante mais e mais opções nos espera por também no futuro para melhor tratamento e pode ser hasta em futuro para cura. Well, for me it feels normal, but my normal is having to worry about, am I too cold, am I stressed, is it too hot, am I dehydrated, am I drinking enough water? And I remember it used to be very hard for me. It's still a little bit hard today, but before I used to be scared of going to the beach. It's not like going to the beach because I wore a wetsuit. It's like what surfers wear, it's a full to your wrists, ankles. And I used to feel really insecure about it. I still do sometimes. A good day is not feeling like you're different from everybody else. It's being normal like everybody else, and a bad day is feeling all the pain and remembering that yeah, you're different from everybody else. Nobody else, no, besides me and other people on sickle cell feel like this. And other people know, but I still feel alone. Like, why does nobody else that I know yet, my age, have to go through this? It's like a bundle, kind of, and it's compressing and it bulges sometimes. And then it doesn't go completely through. It's like you're fine, and then it'll hurt a lot, and then you'll be okay, then it'll hurt a little, and it's gonna hurt really bad again, and then you never know. It's inconsistent.